Malikul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahabbur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurus Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukir. Terus Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Al-Amsul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alul Bar Tawabul Kimul Afur Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalalil Wal Ikram Al-Muqsitul Ajami'ul Mu'niyul Mani'us Dana Awai surasi Rusabulasi Asyahasi Sa'in wa wasami'ul basir Allahumma sa'i adara soha dim'ah Asadil mahluka Lika saidina Muhammadi wa alihi Wasobihi Wasayim adabahu Matika wamidah Dan kalimatika kullama Zakaraka zakiruna Wa ghafala an zikrika Wafirun. Baca doa duha ya bareng-bareng. Allahumma inna duha'uka wa baha'uka wa jama'uka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wa qudratika alimi ma adailamin ibadika sholihin ya Allah sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu keindahannya keindahanmu kekuatannya kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu perlindungannya perlindunganmu Ya Allah, jika rizki masih di langit,
turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, infakkan kepadaku sekarang, infakkan kepada hamba-Hambamu yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal. Amin. Amin. Apa ngomong? Apa? Masya Allah. Ya, siapa nih? Kakak Nanai Nai. Halo kakak Nanai. Kakak Tan Official mengucapkan hai. Semangat kakak Nanai. Ya, makasih kakak. Ya, barakallah kakak. Kakak Rama, hai. Ya kakak Rama, makasih udah komen ya kakak ya. Masya Allah, barakallah ya. Udah like barakallah kakak ya. Ayo bareng-bareng kak, ikutannya kak, ngaji ya kak. Ayo sekarang baca Abdullah, ayo. Abdullah. Ayo dek. Suaranya yang bagus suaranya. Abdullah. Nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka, Dua bulan di kandungan, wafat ayahandanya. tahun aja dilahirkan, Yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Abu Thalib Thalib pun menjaga sampai yang pembela saat kecewa membala. dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka, di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh udah, sini. suka Duka, yang penuh suka duka. Ayo jalan, ayo Allah kapi dedek. Aku kafi Abu Nala fi qasadana kafi wayalana kafi wayo kafi kafana kafi ayah kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu, ya kamu ambil sapu, hiasi hidung padamu yang tinggal kesat. Lima waktu gue main di sama kupu-kupu
berterbangan. Tiap hari baca Quran, jangan lupa sholat. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi. ya kafi kabana kafi ayah kafi alhamdulillah. Terus namanya, ayo. Namanya, cepat, ayo cepat. Masa malam minum? Haus emang. Ayo, dah. Ayo. Ayo. Namanya, ayo. Ambil lagi minum kayaknya kak. Oh, stop. Ayo. Namanya. Nasadang jaha lihat salah hai karena indah rajin puasa sedekah semoga masuk surga bayar sama semua kekayaan takwa hati bumi nabi kamu hidup bahagia. Masya Allah, amin amin ya Rabbal. Kamu hitung Amin. Hitung apa? love-nya. Kopnya Masya Allah. Iya itu banyak orang komen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Udah banyak. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Halo kakak Nanai, Masya Allah, barakallah kakak. Iya. Ambil tangan. Hai hai hai. Barakallah ya kakaknya Josemat Hai. Junior. Masya Allah, apa-apanya. Makasih kakak ya. 4. Iya. Kakak Nanai. Kalau aku sudah apa nih? Sudah subscribe. Masya Allah, barakallah ya kak ya. Makasih kakak, barakallah kakak, sehat selalu ya, berkah selalu ya. Ayo lanjut. Wabadu ayo teman-teman ya, ikutan ya teman-teman ya. Wabadu ayo dek. Apa sih dek? Dasar ya? Wartong apa? Lidahnya? Enggak. Ayo bareng-bareng yuk. Wabadu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna dek. Alhamdulillahi qadarina billahi rabbah wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya rasulah wabil qur'ani imama wabil ka'bati qiblata mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin suaranya wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wabikulli ma ja'a bihi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu yang salah bina aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo harang baca sholat ayo takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. inni wajjahtu wajhiya lillazi samawati wal ardh Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku.
Subhana Rabbiyal azimi. Bihamdi subhana rabbiyal Azimi. bihamdi subhana rabbiyal Azimi. bihamdi. Terus sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. 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 Terus Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni At-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus Shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina ibadil. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iya, Masya Allah ya. Sekarang berjahra teman-teman ya, akan baca surah An-Naba teman-teman. Ayo buka. Benarnya Kak? Ya Kak. Ya. Berjahra, ayo. Ini mic. Ya teman-teman, barakallah teman-teman Mic ya. Mic-nya sini ya. Teman-teman terima kasih sudah menyimak, sudah like dan subscribe teman-teman ya. Masya Allah, barakallah teman-teman. Sakit. Cepet deh sini deh. Udah malam, Abi mau ngaji Abi. Ayo. Ayo teman-teman. Iya, habis sisa. Ayo kan. Iya. Iya, Abi mau ngaji ke musola. Ayo. Nah, teman-teman ya. Mana iklannya? Mana itunya? Bukunya. Ayo, sini. Ayo. Buku. Bukan Iko. Nah, Iko semua bukan buku. bukan buku bukan. Iya, buku mah yang gede. Oh gitu. Oh iya ya. Mau apa? Ya, teman-teman ikutan ya bareng-bareng ya. Baca surah An-Naba bersama Dede Zahra teman-teman ya. Ayo kakak Nainai, kakak Josemar ya, ikutan ya kakak Rama ya. Ayo kak bareng-bareng kak Dede Zahra ya kak ya. Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ini penuh ya. Penuh ya ini. Penuh amat. Penuh amat. Minum dulu takut Iya, tumpah. ya minum dulu. Ya. Ayo. Halo, Dek. Nina. Kakak Nainai nanya, "Halo, Dek." Halo. Halo kakak gitu. Halo kakak Nainai. Kakak Nanai. Ayo. Ayo halo gitu. Dek. Minum. Aus kakak Nanai. Ya, kembang. Halo kakak Nana. Iya, kakak Nenai dari mana kakak Nenai? Dari daerah mana kak? Dari daerah mana kakak Nenai? Salam kenal ya kakak Nenai ya. Jawa. Jawa apa? Jawa Barat apa Jawa Timur kakak Nenai? Jawa Barat. Atau dari Lampung atau dari mana nih kakak Nenai ini? Ayo sambil nunggu Dede Zahra minum ya kakak Nenai ya. Nanai. Nanai. Kakak Nanai. Kayak nama teman saya. Oh ya. Apa Ya. namanya teman kakak? Nai. Nai. Oh iya bener. Jangan-jangan teman kakak kali. Woi, bukan. Orang itu. Oh iya ya. Ayo. Udah, Dek. Dia tepuk tangan. Tangan. Iya itu. Halo, Dek. Ayo. Cepat ngomongnya, Dek. Udah malam, Abi. Takut Isya.